Ia kamet basa jong uba ro weleng do ubala khatno na kanika sla perthei hakakhat lai terik leber latep dan burom no hakakhatsan terik leber arajar arpuar ha ulum jingtep kabalang presbyterian la imkra halau jenriu shua banra e kamet basa ha ulum jingtep la penlong ka jia seng ha plau ka yingsa jong u kabadon halum pengat ia kabala pendep e jing le burom bakhadu da kabalang presbyterian la imkra layo ka jia thu e kakhana shphang ka jingim uba ro wel na kibahi ngasem hakani kasngi ladon langru ki MLA MDC ki officer sarkar bat ki parlok ki balawan na jan ban najengai kumban penken mau hangni bau ba roweleng do udai MLA barim jongka mau kerwat konstituensi ula longru usembut menteri rang ba barim jongka sarkar jela bat CEM ka KHADC te khendiat pesngos phangga live jong I khendiat na do widang khana te balong lakai iru akasnong malongwer pada kita kipon padon kisurok padon kali padon naik bad kibriu kilong kibaduk ma bad kayin jong ir ulong baduk ma bad utok paru bom dan syu pot untuk parat jong ni omno pada takpor te kajing lek school ru kobon ti kena kajing im jong I harwat lai long kibriu bakwa ban lek ban pule kinan di para le si jong iru ki bom dayanang estat di mejong iru bom danang estat dari mai badan ila pule hado ka class 3 hapo kamolongwer school kata for ko pasulai thomot thomat ongna bat kata kajing lek school ru lada class 3 ru ki haban ne yele katangi sikhot school by bamma class 3 ki hablek namolongwer shadu paryong ki batik paryong namolongwer le sepite bejngai la dang yethu mentai phi hamne komot le class 3 nang ne sha sning le se for example ni shom kata ki de ki jiniat linti jongi le ya ba ti hapo maharam ro kadon school tang hadu class 6 imat hagi de kwar ti ndala pas class 3 lale class 4 class 5 class 6 hadu Maharam School. Berkata ka Maharam School kabala sponsor daki CM jongga Maharam go penyak ito kuat. Di nangta pade mdan su ke kelas 7 atau kuat. Bat banle kelas 6 su mdan center hapo mau korwan. Kata kapor habwan banle haslong. Di banle haslong kata kuat mdan surong mdan kali yaitu kana yom iwan bat ihmen jong I na po malongwer syamo plang ia kijat lakum no gumno khatwei hadu khat ar tinta tang hamo plang bat ka surok kali bat ka kali kala don hamo plang bat sepoi silong ka support raban wanile kata exam klase tom tala pendap lali biang sesenong di donbok bahata kasnem bai pas kelas 6 pan ka Maharama School kala upgrade no ekta school hadu kelas 7 dadap kelas 7 ki upgrade hadu kelas 8 di long badan bok mridi baduk ma kumnon le school kisyo le school buntu le balaru le school ro halta rupom dala dep class A utam don syu ke kumno yang no palat ban pulie pa persang banwat la kumno banwan hasilong ke nawan hasilong pan layo apo ka government high school apo mokhan la syong class 9 class 10 hangta badi yo hostel hangta basa dari jini Arab kidon kiba kiri bangba le sikili Arab ba kabaisa hostel ang tale sinda itu khana yapi hane tolong babasupla siting ka sibanai kabai hostel yang kata kuat kata kide ki jinya lenti jingi ba indala dep ya ka metric ila pasan ta te kumno banle college banne indon pisah makikmi pa itai kemi badok param dan syo Inmen ki parar ki badok usram mla rekwa hibanle te dak kumno kidan hi le se ki baya ajimot vera banle no dak night section ma dak ko te ile Saint Anthony's ile join dak IA ma ki khot ko jongi mental singi khot hapdeng PUC le mental singi khot 11 12 ile sipor hangta apa Saint Anthony's dalek hangtaro yo hok banle namar badok insiu dekai hablek belang dalek belang ta dekaja hakata por kami ka hapo iyo I hang ta hapo sennis notice board ba kadon ka recruitment nam ta ki kam Air Force tilet banra certificate jong dam metric A let hang ta ba lalong kum ta interview la se hadin ta to kit nai ki ajing tip ba you are selected ki ha banwan sejarhan banle ya ka physical test kumta kita ro ilale
ngan penil kot lalet sa jorhat bat dei ha kata kapor baile inti bat ila sa select ban join ha ka Air Force Indian Air Force dia nang ta ki pha ban li training support Bangalore na that training Bangalore ki ai posting bang sa po kata 10 section ayure ha po jorhat hi dei ha kita ki snem ka ba elect hang ta ha po jorhat 1958 AA ha ka ba inya jangi hakata kapor ilay training hapo jorhat kum kram sabika ngataran kadang ka training hanta ye itu itaw ba inya hanta kasapoy kata kajing itu itaw bat kapoy hado kajing penyetho sangkurim ha December 1964 hanta kadai ka life jong I hado kajing yetho sangkurim te idang don hitang hanta hapo jorhat posting bat idang pendap hitang kata ka metric nomor baklanyo and continue sentence layo kam Henry umriu batri sitom batwi ilej banjoin college hapo KGB college hapo Jorhat atau kapor kepada Pati University badila pendap ia kata ka PUC di orang kata kapor hapo angta hi nangta hadim bala ya tu untaro idang continue bat service ro badile join ya ka BA ro nakata ka ju hi KGB college hapo Pati University badila pendap ha ka snem khat khandai spa nripun riu ya ka BA te idang continue bantre umta tenre kidon ki jingja ki ba kumba ong bai laya tho ro layo khon ro sene tala sitom ga jingtre bat kadon kata ka thma let's say China 1962 yong ka Chinese aggression ne something itu ini plus kadon ka Bangladesh ka Pakistan fighting ha kita kipor ki kisno thu ki force ki sitom ha kumno ban kumno ban pe ye ke yeng kasam bat ye ki bentah ke jingtre ki jongi terlong ba e ha ta kita kipor imat indala yo khon umto I kerpat bala kumno ban sya I ban posting ha kanita North Eastern Air Command ha po Shillong te sipor ngaso ba yo ban posting ang sipor sarkar yo manle kumno ngamnot bandeng black flag lada takpor bawan Indira na something kita kipor iyang ring persan mandil badeng kita kipor ka ba ilay kendo nungkong ya ima hobing iba laban luar ku ilay ro badeng kita kipor ba sedang ban room ha ka politics lengba sam I bat la pelong iba hoping ha ka kipor kumu presiden yung kata parti ba ia le persa ban namsya ta autonomous state ban yo tak full state dia na tak daw join badeng ha ka kipor 1972 ila resign na siya banglong Mario State ila ka John i-resign na nakakakam inspector of excise ro but isa join na ako politics banile ya kataga first LA Assembly hapo sin banado katakpor isa long kum unang mikmat chunga mapurwat constituency lahin riusin lenter bat sisin kum MDC habai labar kum CM kum malapit singo mantan bat ilabar kibun ki kabinet rang bat hadu deputy chief minister di long ibri batri stom nga ngalasa lang bat I ngatip ba ilong batri stom ma kandiat sepengkalan jumi bat di bom jisong ka I bakwa ban ki ban ksar ka kti kisa pu mo kiu ra lengka bat di julai wai tigalum mawyang ro ban paret irat jaladi do phan li thoding ban ra sedu nongkwan isa nongkwa kumta tete kalai ku jong I ka ba imju wat sedu so yong ringi kan ma ngele phan mar ilong ibri chong thai wat lai la long wa emeli ro na kan ma wat ha ka bai long deputy chief minister ha khat nyeo khat mare dat na secretariat adep duty huntu ra thi la thong ki jan gi be jot bang la phi kan do lenti phin ong de nong bala lewar te watre sausan spa ga kinam tip be de deputy chief minister long bru bale ri thadu bata badu be e ki jan khandriu ndai tang ga bru be e ka kur ka jan be e ki kon ti hadu kata-kata lelam ba ila ng dalang ni malik burong ni pasyo nila ang kaddo I Priang subhay fi baro ki bahiyan sang baro mga om ba filayawan sebulan ba di pensingannya ni uli pai lalit nya sa kajing kadok ba mjukot jing blay na imo yu blay bul ay ni yu pa wala man kit ban ba masning ban kraw man panan presdan kadok nga ang banong brio kumi kung pangilong menta di namar kajing lam lenti ba kajing ri jing sumar jing I long brio wala man kit ban ba ang tangi kun rek bahiyang bahasan
ki korkiman ki duk kirangli ye konsensi belemi khman baru bisa menteri gejala berokoi lepas stem hak terpeng jungi ye kemokro konsensi lu lai pudrius nam sakri ye kstie lembaga lu sausan nam ye Tien ki ba ong kum ne bat ngalayo ngau ya ka ktin na beneng ka ba ong tu tho sup kita ki nong yam ki ba yap how try nadu mentah shisha ong umen sem bakin yo shong that no na ki jingtre minat jongki naba kita ki jingle jongki ki yai buat rengkat batki wei pat ka benta tra jisu ong wat ki kuslai na ka donot jongpi tongit pi hau blai tonget hangaru ngaru nganduai yo kpa te un ai hapi yo weipat unong pentengan baun yo yai sa lem bat pi halakerta ngan eno kun swet ya pi ngan wan pat hapi ngan eno kun swet ya pi ngan wan pat hapi ya ka jingsuk jonga nga eno hapi ya ka jingsuk ka jonga ngan ai hapi ong kumba kata ka perthai ka ai nga ai mga hapi wat ki kuslai na ka donut jongpi lemne wachipi niyan saudong ya ka ne ka sinduk ya ka balabo ya ka basa ka jong shakri jong me ba rowel upara bangai ba e jong e wat udukhat jong ka bala nyai wo yama blai bangila banyadon kat ne upai lang ubobon balawan najan bat najengai wan ai kani ka buram ka bakaddo yaw ne ulok ba e jongi kani ka panpau ya ka jing e ke jong ki parabrio yaw ne ramba ka jing yaw kor ka jongi ya ka jing shakri ka jongo nyai wo yame aplai namar kini ki ramba ki balaya keren sakmat ki bapan kemau yang ya ka jingim ka bakordor ka jong ne parabangai bi jongi
ngidon ke jingtei na ublay ke ying balatha bom da kikti ka bom jukot hakibneng namar shishangi ot sat hagani bangida kwa ayere ban penpong halor da ke ying shong ne jongi ka bana beneng bahabala penpong yangi kumta enam syam yangi ke balang khoi uta ubala penbit yangi syakali ke juk hi long ublay ubala ai hangi yaga senjap ubau mensi mokut namar kata habangi slow hala kasmi bat bangi yatip bakat bangi dam syong hagani gamet ngi syong khlap no na utran tingi slow ken bat ni kham slow ha ban let no na kani gamet bat ban yo syong ne bat utran kibama ekatung slow bat kibama ekatung bapin ma ekatung pengen ekatung sup bat eka bor ka bat mai ka jong ulai ba yam dogi ni kecil kukin bot ya pi bai ki bawan ya kaban ai buram kumni hau ni rom jinta yen long ren kat pagi ko syakri bat mani ya ulai ba yam menta bat sikibam cukup amen